nu wɔ nublanui na kuwɔnu. Ame si le dɔbadzi la. Esia ta eya hã ŋlɔ eƒe vevesesewo be eye wòfa vi ɖe srɔ̃a ti. Le adabaƒoƒo ʋɛ aɖe wo megbe la, kuwɔnu yɔ srɔ̃a Agbesinyale be wòate ɖe ye ŋu ase yeƒe kaklãnyawo. Esi nyɔnu la te ɖe eŋu la, egblɔ nɛ be, srɔ̃nye lɔlɔ̃a, ɣeyiɣi kpui aɖe koe nye esi míaɖe mía nɔewo eye to Mawu ƒe amenuveve me la, míedzi vi eve. Dɔ si ɖem mele asi na wò lae nye be nàkpɔ mía vi eve siawo dzi nyuie. Do gbe ɖa madzudzɔe ɖe wo ta eye nàdo ŋu ɖe Mawu ŋu. Tsɔ dzidodo kple ɖokuibɔbɔ ɖu wo fukpekpewo katã dzi. Ekema Mawu, ame si nya ame sia ame ƒe hahawo la, ŋutɔ atrɔ nu sia nu wòazu nyuie na wò. Esi kuwɔnu gblɔ nya siawo vɔ la, edoli kple egbe sesẽ be, o dzidzɔ manyagblɔka ƒomevi nye si. Meyina Yesu nye Ɖela gbɔ. Le eƒe nyawo mede asi nyuie. Gbe ɖeka la míagakpe le dziƒo fiaɖuƒe la me. Esi Aƒetɔ kuwɔnu gblɔ nya siawo vɔ la, emu dze eƒe suɖi dzi eye wòdɔ alɔ̃ mavɔ la kpoo. Kuwɔnu ƒe ku ve srɔ̃a Agbesinyale kple via Kuwɔnu ŋutɔ ƒe nyawo ta la, womebu mɔkpɔkpɔ o, ke boŋ wotsɔ woƒe mɔkpɔkpɔ ɖa ɖe Mawu dzi. Le ŋkeke kpui aɖewo megbe la, Agbesinyale ahosi nublanuitɔ la hã dze dɔ sesĩe esi wokɔe yi ɖe atikewɔƒe la. Atikewɔla gblɔ be avifafa kple nuhaha vivivo he dɔléle ya la ve nɛ. Atikewɔla la dze agbagba le Aƒenɔ Agbesinyale ŋu ʋuu gake ɖeko dɔléle la ganɔ sesẽm ɖe edzi. Esi atikewɔla gã la gadoe kpɔ la, egblɔ be eƒe dzi xɔ abi eye wòhiã gahome gã aɖe hafi woate ŋu awɔ atike nɛ. Esi wògblɔ nya sia na kplu ame le fofoa ƒe dome nyuie ge la, egblɔ be gameli o, eya ta woakɔ ye dada va aƒeme ye woadze agbagba le eŋuti. Esi wòkɔ Aƒenɔ Agbesinyale va aƒeme la, meɖe ŋkeke 3 hafi wòɖe asi kudɔƒome o. Esi eya hã ɖe dzesi be wɔna aɖeke megale ye ŋu o la, eyɔ via Mawusi kple kplu ame siwo le tsyɔ̃eviwo zu ge le adabaƒoƒo kpui aɖewo megbe la be woate ɖe ye ŋu yeagblɔ yeƒe nya mamlɛtɔ na wo. Esi ɖeviawo yi la, wo dada hã tsɔ nu eve siwo fofo kuwɔnu tsɔ ɖo woƒe ŋkume hafi ku la, ɖo woƒe ŋkume. Fifia hã la, Mawusi gatia yayra eye kplu gatia kesinɔnuwo. Aƒenɔ Agbesinyale gblɔ eƒe nya mamlɛtɔ na viawo be, vinyewo, minya be kesinɔnu kple ame geɖewo yi ɖe tetekpɔ me kple tsɔtsrɔ̃ me eye wobu mɔkpɔkpɔ keŋkeŋ. Mina miaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ɖeɖe ko naɖi kɔ na miaƒe luʋɔ ɖe asi. Le nya siawo gbɔgblɔ vɔ megbe la, eɖe mɔ na kplu ame si tia kesinɔnuwo la be wòadzo eye Mawusi nate ɖe ye ŋu axɔ eƒe yayra la. Esi kplu dzo le xɔa me la, Aƒenɔ Agbesinyale gblɔ eƒe kaklãnyawo na via nyɔnuvi lɔlɔ̃ la. Agbesinyale ɖe egblɔ kple avigbe be, vinye, xexea mele gbadzaa gake hahaha
kpɔ ɖokuiwò dzi eye nàlé ɖokuiwò nyuie elabena xixia me sesẽ. Agamagbalẽ wònye. Togbɔ be míegblẽ kesinɔnu aɖeke ɖi na wò hã la, mègavɔ̃ o. Tsɔ wò mɔkpɔkpɔ katã da ɖe Yehowa dzi eyae awɔe nyuie. Esi Aƒenɔ Agbesinya le ɖe nu le nya siawo me ko la, Mawu si ame si yɔ fũu kple nuhaha la ɖoli sesĩe gblɔ bena enɔ ma ene be Yesu wòko gbɔ nyae manɔ, wòko nusubɔ ɖe asi. Naneke manyam tso gbɔwò. Wò mɔ dzi ko mazɔ ɖaa. Wò agbe nye nye agbe la, nye nu vɔ ƒe ŋusẽ hã, elabena menye anɔ le wò ŋuti nyuie la ŋu. Esi Aƒenɔ Agbesinya le se nya siawo la, egblɔ dzideƒotɔe be vinye, nyemagafa konyi o. Madze mɔdzi dzidzɔtɔe azɔ abe aveyi la ene. Te ɖe ŋunye nàxɔ nu si nèbia la. Aƒenɔ Agbesinya le fɔ̃ le eƒe abadzi eye wòtsɔ eƒe asi eve le Mawu si ƒe asiwo hegblɔ be Mawu ƒe ŋutifafa si ƒo gɔmesesewo katã ta la adzɔ wò dzi kple wò tamesusuwo ŋu. Adzra wò ɖo le Kristo Yesu me. Ŋutifafa nanɔ anyi kpli wò. Le yayra nya siawo gblɔgblɔ vɔ megbe la, Aƒenɔ Agbesinya le dze eƒe abadzi hegblɔ be, o Yesu, I'm friends with the monster that's under my bed. Abe alɔme oyi ene. Ele eƒe aƒetɔ ƒuwɔnu kple srɔ̃a Agbesinya le. Wogblẽ wo viwo ɖe enye si. Avifafa kple konyifafa fũu kple Agbesinya le ƒe dɔléle kple ku vɛ. Ele na mi be míasrɔ̃ nu tso esia me. Yo, akpe na mi. Míase egbatɔ hã ɖe afia. Míagayi dzi ŋkeke bubu. Akpe na mi.